ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔ ꯄꯨꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯍꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕꯤꯁꯤ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ 35ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯖꯤꯝꯅꯥꯁꯇꯤꯛ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕꯤꯁꯤ Security section Tawang Localiba, Imphal Police Station Manung Senba, North AOC Manaki, Kanglagi Awang Tangba Gate Mayada, Bomb Pokaibada, Assam Rifles Ki Zawana Masole. Solo Assam Rifles Ki Zawana today, Rabi Raikawi, Nepuzuba Assam Rifles Ki personal ne. Taudosi, Nasiu Pung 3 minute Kuntarum Taba Matamda, Tokibani. Tawdok Tofam ni Famba Pawi Matungina, Nepuzuba Assam Rifles Ki Kangbu Mana, Kona ROP Lakpada, Kangla Gate Mayagi, PSE the Journal Reservoir Manungda, Hex Sanglapaga, Bomadu, Pokara Kibani, Sakti Leba Bomadu, IED, Oramba Yabagi Tazavali, Haina Police na Fondrole, Tawdok Tofam da, Impalweski, SP Yauna, Makok Tomba Police Personnel Sing, Assam Rifle Summit, CRPF Sing Laktuni Yang Sinki, Tawdodu Hobomu Yamana Fondropada, Bomb Pokhaiba, Aduda, ROP Lakiba, Assam Rifles Personnel, Amagi, Samaya da Soki Hari. North AOC da Lebi Nupi Amana Fondropada, Asigum Tabak Asi, Miam Tinba, Mapamda, Amu Anna, Tobigano Haike. Asi Yazu Hanta Hogan Pada Bom Pokai, Siam Nungaite, Ekosu, Zamki, Asigum Matabaxi, Eko Jam Tohaning. Khwaraman Kaitel ge khoi bada leriba hotel kaya luna na thabak tawdaba amadi sabak wiraba polom kaya yuan bana mioi kya da haksang solpa yabagi fibam da lere Hiramasida Paudamama. Nasi Nongalamdai Pung Ohum Rom Tabumatamda, Deputy Food Safety Commissioner, Brojendro Carbon Luching Bakangbu Amana, Quadmal Ketelgi Akoi with the Ladyba, Hotel Mangada, Drives at Thakre, Hotel Sinadudi, Raznanda Hotel, Sana Pukai, BT Rotaleba, Radha Krishna Jal Hotel, Paunabazada Leba, Hotel Razdani Amadi, Hin Jal Fani, Drive Aduda, Hotel Sinasigi Manung the Ladyba, Yonanaba Matam Kusilaklaba, Sana Tanaba Polomkia, Lady Matinaki, Makum Kuptaba, Sana Tanaba Polomkia, Matakta, Karami Amadi, Ate Til Makalkia, Kaduna Lady Matina. Matam Kuina season Raklaba Machu Olaklaba Taukea Asapot Sing Sem Nanaba Tamlam Basu Tenaraki Hotel Gisana Tanaba Sem Liba Mapam Amadi Sem Sariba Musing Yam the Mot Patinaki Hataba Polom Kia Yaram Badagi Ating Batam Kraba Yes Haiba Package Drinking Water Asisu Hotel Amadi Yolam Badagi Fagatki Brojendro Kabana Hotel Mapusing the Haikibada Hotel Gisana Tanaba Polom Sing Sem Liba Musing Masamau Nalhan Bagaloinana Zana Tanaba Sem Liba Mapam Sing Asisu Lunana Tamgadabani Matam Helaba Ariba Asata Sing Yolo Dabani, Makatana, Sana, Tanaba Polam, Yon Matamda, Haksang Suninga, Obamonga, Yolamba Tanabadi, I knew about Tabakani Haiki. Singasida, cockroach yoga, insect yoga, glass salmon about Sanu, Taga, glass samunda, no chicken bar, hard chicken bar, Adagi expiry over Potamba, Nundang season Naramba, the Minini whom is season Naramba, a cow sings. I'm not going to repeat the season of nothing but Singa saying, I go in Palgi Bazaman, the lady Singasida, Hojitoga, Tanajare, Makatana. Equina, Tukan Pombiripa, Hotel Pombiripa, Jalpan Tobiri Singa, hygienic condition that Luna Nana Kamanaba, Makata and Togunaba, a quick Pokta Pizare, Haribo Poktaxi on a tenor of the Kargumba Makalgi, Palm the Makalgi, Tabak Torpo Targeti, Equina, Makoi Matata, Matik Chava, which is a standard Act 2060 Makata, a quick action Logan. League of Fort Wall Peoples Kanglipana Sinduna Taramathuruk Suba Indigenous Birders Meet Ki Thorom Ngasi MD Hall Fangthokre Toromaduda Social Welfare Minister AK Mirabai Hana Minister Oramba RB Mingthing Leki President Mangpu Karongkom Vice President Khongyo Meratangkhul Vice President LN Isaacs Aimol Leki Vice President TS Thombung Maramna Athoiba Mithunglensing Oiki League Asigi Hana Tau Purambasing the Presidents among Pu Karung Komna Kudol Port Piduna Ikakuno Utki. RB Mingting na Haikibada, Manipura Simatamamada, Indigenous Peoples or Napuna Leminarme, Dharmagi Kenabaleram de, Masi Hanzilak Naba, Hausiki Mirona Honagadabani Haiki. President Mangpu Karum Komna, Toromasi Pangtopuki Nungyoba, Wakalondi, Lamdam Asida Kunda Minerva Punama Nungsi Sanana, Hingwinabani Haiki. League of Fort Wall people to some organized Masigi Pandam, Yiripo. Co-existence. Amagaman about oneness and peaceful coexistence in the Montenegro. Everyone that came from Montenegro, otherwise the time was permanently, I don't know, you command the Jadrena, a Kundo, a game release that you want to put Mukasiko is. At the Yamara, when Hara, I don't know, me, Daniel Mukasena.
Ningon Chaku, Bogin, and Takasta, you Sunday, we are going to Gandura, go to me convention of Mudra and Mondra, Maya, Spirit of Kai, Maya, Jupong, Investigate, Building of Bini, Dugulina. Thoramasida, Tongan ba resource person sing the Saruyaduna, seminar Maso Fangtoke. Umang laikan ba pun ba luf na sinduna, Merami fam nasi, Lamlan Masangla the Pangtoke, Toramaduda Kangla Fort Board member as Nilbir Organization Committee Chairman and Kangzia Mangang Yauna, Umang Lagi Lamda Tabak Toriba, Sangarabas, Muising, Amaiba, my BMD Pena Kombakana, Saruyaki, Laihara Wigi Kangolgi, Anisubasaru Fonke. NG Kangzia Mangana, Lamdamasigi lining a sea, Mirol Taret, Mangure, Nasidi, Sanaway lining Mapangal, Kanbana, lining Lysol, Asigisana Patap Sing, Miam Natung Induna, Pangtonarli. Professor T.S. Ratana, Matamamada Equigi lining da Ayat Pakea, Pidun Lakli, lining a sea, Satanaba Itilkeasu, Toki, Maite Singdi, Tongan Dharma Sing, Setting Momatam da Pangsat Sali, Masinamaram, Oiduna, Asoba Mangza Malakani, Haike. Aigi ina aduga aigi naiding da bisna mapangan kanna leibadagi nipangam dadana khara gaidi aikoi kanbang amagasu tungdadi section laudragadi madune hena aikoi da achogo sapu pidor Payang High School amadi Payang Kangjebung Upper Primary School gi award pakyagi matangda lamdamadung mahiroi sing ahlaman sing club organization Desam Payang area Scheduled Caste Student Union Payang apunba nupiluf na punna sinduna ngasi Payang area da miyam gi khongsalam chatkre Payang High School gi award pa oja sing khudakta hapu right to education gi kanaba sing phangalu Payang area da leriba mahiloi sing gi award pa sing sarkar na khudakta pigadabani haina dabi tawduna rally ama salaba matungda Payang Awang Cultural Hall da miyam gi mipama mapangtoki mipama duda Desam gi advisor S.C. Santos Payang area Scheduled Caste Student Union gi e khamba Payang area nupi marup ki President Tomal Lemana Torongi Maruiba Musing Wena Sarugaki Mipama Duna award passing asi Yangsinaba Education Minister da Iba Sirolama Pisinaba Waref Laure Desam Vice President Angambana Sarkana award passing atubum batamda Yangsin Rabadi Kongjang Sangsalagani Haiki Building ki award pa classroom ki award pa fencing ki award pa toilet ki matik cha da bagi award pa staffing pattern da award pa leiba tongan ba oja mayam amana school sigi atopa da utilize tawra kanda amung ana school sida halakhi da ba madumaina atopa da utilize tawge ba atopa da transfer sat ke ba oja mayam da ki mahusu higher base school singa sida makata na thabirak ta ba na maram mora kanda school singa si noma gi sitharak na bagi macha amoiri Chatkibatang Taramathogi Numidanga, Hanga Police Station Manung Senba, Tankam Awang Lekai de Lebi, Mimana Drubi Nupi Masamabo, Tankam Awang Lekai de Lysam Joy Kumar Kovat Muyamana, is it Mangan Kibagi Matanga Sakana Subsaba Tabak Lokat Piu Haina, Ngasi Manipur Press Club the Pangto Kiba Paumi Singer Unabada Wangang Kibasina from Dokre, Paumi Singer Unabadu JSC Musing is it Mangan Bikerbi, Mimana Drubi, Adugi Mamana Pondo Kibada, Atuamatamda Maraleba Musing, Aingoiba Sedak Piduna, Asima Todo Singer Si Matunda. Amuhana talk tanaba honabiu lamdamasida mimana draba singda mioi kharana fatabali set satharliba si thingnanaba miyam puna honaminasi haina phongdonaki mimana draba singda satharliba tongan ba crime sing thingnanaba disabled rights initiative manipur kowa ama semkhibaga loinana masigi wangang loi amana haikibada asigumba organization asina mimana draba singbo kannanaba thabak paikhatkani Handaki Todo Asigi Matanga Prime Minister, Home Minister Yauna, Marie Lenevasinda, Memorandum Pisalagani Hike. Memorandum Sing, Vice Minister, the Governor, Home Minister, even Prime Minister, President Sing Sida, Bilona Memorandum to submit Togani, and the Giapagi UNCRPD Mam, slowing the Kambiri, India, so signatory in Adonasigi, Matang Sida, even United Nations, so pressure groups in Sina, pressure groups in Sina, attention Logani. And the Aquagi Kenonate, we had a organized Mama, state level, DPOs, lady, the state platform, like the Sing Tongana, quite Tongana, Topanate, we may have to pull the gap, parenting, disabled Sing Taraga, Sigi Kinosida. Justice program ba adugumba rights group ama pressure group ama form tawjabani Manipur Public Works Department na contractor singi pifam thokpa bill sing laklibat ningol sakoba nangnanaba pithopiu haina All Manipur PWD Contractor Association na Works Minister Ratan Kumar gi miang singsilali
Questions, settings and evaluation technique matangda nomigoiba workshop mama ngasi lampel leba ima hall da pangthokre Manipur Nursing Council Medical Directorate has sponsored toduna all Manipur recognized nursing institution na senduna pangthokpa workshop do holdopagi thoramda Health Services Manipur Director Ebijoy Council asigi register med medical superintendent su sargaki tongan ba nursing institutions singi myoi kya su thoromadu da yauke wangang ke singna housing matamda nurse ki thodang yamna sawi medical science Sakhatpada nursing status Sakhatpa Matautai, Council Sina Lamdamasida Parikasing conduct Toduna Pangtoli, Masida standard labor, question Sama Matautai, Lunana, Apapa Mahiri Putopasangi, Haike, Director Bizuinasu, nursing the Loriba Todang Kagi Matanga, Wanganke. University की परीक्षा वैरगसु अखोई तमिल को बजा सिंह मामला के साथ सिंह तोंगान पर असेसमेंट में किया अखोई साथी सुमन तो अफवा ग्रुप का चलने ऐसे मोल एकेडमिक एरिया से तोंगान पर एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट कमा बीबी रहे नर्सिंग प्रोफेशन से या महल प्रोफेशन 2014 da fangtoriba Lok Sabha Mikhil ga mari leinana election administrator singbo training pibgi thorom ngasilusin kre Lampheda leba CEO gi office ta ngarang dagi hauna satharakpa state level training program aduda joint CEO Pravin DC Impal West K Radha Kumar atai district singi SPM di mari oiba officer kya so sarga ke DC K Radha Kumar na election gi model code of conduct ki matang da wangang ke DIPR ki director W Rajen na media ma di pet news ki matang da loinana N Pravin na postal ballot ki matang da wangang ke DC Radha Kumar na election ga mari lenana administrator sing na code of conduct ta yaurba niti niyam sing ase yamna araibam ongda sanahanba sangi phangdoke model code of conduct na hiding is ultimately it should not influence the election. The basic principle, the philosophy behind the model code of conduct is that activity or anything taken up should not influence the voters. The action taken up by any political party or the act of a particular contesting candidate should not influence the voters. Madu thing na bagi kan madu khaktani. I feel level officer the war is he is going talk of how that official visit nang kari interrupt story no hai actually official visit ati hai basi kan wasi da Impal Ski Napet Local Kamla Pokpida Japan Project Haina Kanaba Sericulture Project Asi Mutalaga Lay in Call TB Hospital Gimaning the Labor Muising Hongzin Hangani Haidon Sarkana Pakal Ilba Tabak Asi Atumotam the Lep Kadabani Haina Lamlongay Lamjing Lamtak Upon Baluf Amadi Lamlongay Yafatauda Nupi Maruki Muisin of Fondokre Manipur Press Club ta Pangtopa Pomising Unabada Lufasigi Muisin Haikibada Mapamasi Manipur Sericulture Department Makada 2004 the project Asi Yokatuna Lakle Project Asibu Yokat Pamba Murikiana Potokaya Putokuna Sarkana Manamatum Kaya Fawa Pikre Project Asimut Krabadi Prazakaya Hingbugilambi Mangan Bagumani Low Urambalo Pari Samarum Sawbomafun to Manipur Sarkana Mamanga Assam Rifles that Pitokiba Lake Krabani Sarkana Project Asigi Mafam Taktopagi Mota Manakna Pada Leba Lamsing Yenguna PBO Lamlongay Yafatauda Nupi Maruki Secretary na Sericulture ki Tabak Thorom Sing Toduna Hingnabugi Lambi Oiribani Kungang Asibu Hena Awaba Oina Tabak Pakalakanu Sarkana local Kongtang Asi Handok to a forward Kongjang Sangsilagani Haike. Karakana Pogi Mami Burgomatam Sala Ingolgi, Yunakra Pusalagani Hibase. That's the now Pagi Lamlonga in P Maru, Mara Pai Secretary Yamoina Miami Roots in Jaraga, Aquidi, Aquibigi people Napase, a state of Queen Hygienic Sarkada. Manasha Tabitraba, Tasanda the Bataba, Taba, a soap of the Tum, Tashin the Begin Mahuta, a Quije, Masidi, Hawaii, in the money and a pay, have a the lips at a Masit Hamzani, and Sarkagi, Canada, Nagita.
Manipur Milk Producer Cooperatives Union Porompata Sangom Supply Torba Farmers Sing the Union Nasina Matamatangi Kudung Sabasing Fangande Haiduna Farmers Sing a pen of Fongdotuna Yamlaba Sangom Union Nasigi Porompata Labor Office Sajan Honda Labor Veterinary Office Mamang Amadi Lampel Pata Labor Registered Cooperative Society Office Ta Sangom Hizindana Kongsan Sanction Gray All Manipur Milk Producer Supplier Association Gimi Makada Union Nasina affiliate Toraba unit contractor ki music na saru yaduna khongjang sanction ki association ki advisor Gyaneswarna incentive dairy development program ki makhada sangom puthok pusin ki charge asi union na farmers in matam sana fangande working capital free medicine subsidized concentrate cattle feed lainaba compropen singi maramda farmers in ningthina khangande farmers singi sangom ge mamal matam sana hengatnaba hairabasu khangsinade union asigi phamsing mioi khana munaduna leibadagi farmers sing da khudong sarba kaya mayoknari IDDP gi makhada sada sama grant oina lakpa lupa crore taramathoi rom pirklabasu farmers singi sakha thorang amata paikhatna leiri asiguma phibam asida sarkarna tumina yengduna leithokpagi mayokta khongjang asi sangsinbani haike MD later, Adugolina, Kanana Chairman or Imno, Kangre, election the Karakpa, Mishing, Amata Tabak Tohendre, Cooperation Department, Masigi, Mahoida, Matiang Panguna, Pashasa Dun Lakre, Veterinary Department, Mamid Ushingre, Union Asibu, Mapa, Mapi Mapa Leba, Union Henview, Ohenana by the Makeko Junction Money, Karigoma Makoina, I could Swazok Togdravadi, I could have a Union Chida, I could affiliated. Society sing na sangom piraro mathang dai khoi khongjang mayam changla thigeni Amaramda masakang duba mioi kharana mari makong khangdana makoina purakpa sangom khara register department da haizilamle tawdo asi condemn toba phangdopaga loinana matungda amu hana tawdanaba cooperative department non gazetted employees association imphal na thadorpa serolamana khanglakle Hararo Multipurpose Hall Amasung Hararo Water Supply Scheme ngasi Speaker TS Lokeswar amadi PSED Minister I Hemosendrana Sangaduna Miyamda Khusina Kre Taramaduda PSED gi Chief Engineer Imu Masa yauna Department gi official singna sarugaki Water Supply Scheme asi NRDWP Central Plan gi makhada sabani Multipurpose Hall asina Village Development Committee Youth Modern Club amasung Nupi Samas Sangat Lufna MLA gi Local Area Development gi makhada sabani Speaker Lokeswarna Manipurasi Santi Leiba Saukhatpa Lamdam Mama Ohengi Harabadi Tabak Ama Hobada Tungi Mirolgi Kanba Masung Prazana Mating Pangsin Batangai Fadi Haiki Minister I Hemosendrana Ngasidagi Water Supply Scheme si Hararo Praja Singi Urabani Apabata Pumnama Yangsin Biduna Tung Koina Setna Naba Hona Minasi Matamzana Pipam Topa Kasna Bibiu Haiki Manipur ki mafam kuni makta ching ta paina na chahai jagi ba everywhere Manipur ki vision ama chai tara nataga chai kunni matungda lakado ba koi ichagi koi jalom shona yengakado ba Manipur ama yam akanma Manipur ama yamna prosperous oiba haibadi yamna paisa gi matangda senmit nomda adagi atai field da water pa da ba atai state singdagi ta da ba aduguma Manipur ma sagatsi Diabetes laina dagi matokram na ngakthok kadagi haibasigi matangda Dr. Bumkhone Haukifna Thadokkuki londa iba larik ama IFCD Minister ngamtang Haukifna New Lambuland leba Sanaritan's Healthcare da phongkre Healthcare sta lemna diabetes ki screening camp amsu pangthoki larik phongki thoramaduda cycle kendrugi MLA ngamthong Haukif PSED ki Principal Secretary W Hansing Susarwaki Minister ngamtang Haukifna haikibada diabetes laina si matam karamna nahalakpano amadi matau karamna layangadage haiba larik asina mayang sengna pali larik asi mipum khudimak na parabadi diabetes laina asi khandang oirabasu ngakthokpada mateng pangani haiki sin kuki mijo group dam taja kanaba daring mogini helbi asidi ekoi meitiro english hindi khangda jam de ekoi society da madu majam ge ekoi thadu kuki lon da diabetes se karmai na ba karmai pahan ba karmai treatment to ba haibi book to dese masi release to se masi lo ina man masi nei biraga phayana paraga diabetes se laina do thuna phagini hai se release to amen
Lions and Lioness Club Kansipurna leptana setanu lakpa thabak singi manung sana ngasi club asigi miyoi singna ngasi Irilbung High School gi mahirui singda exercise book kolomam de sanaba sing yanthokre. Lions Club of International gi sahi gi team oriba Red Action Plan haibasida pangthokpa toromatuda Lions Club of Kansipur gi President S Lokendro, Lioness Club of Kansipur gi President S Memsa, Secretary Budibantana Singba, Lions and Lioness Kiana Surgaki, social activist Danabir Lasham so special guest oina Surgaki, Danabir Lasham Hakibada, Tangs the Kudingi, Manipur Labor School Singda, Satuna, Counseling, Pibugisro Ama Oina, Kunta Tarelak Subo Oina, Mahiri Sing Aduda Environment, Karamna Kangata Habigaluna, Tongan Tongan Bahiram Singda, Counseling Piki, Wang Ankiba Singna, Mahiri Singna, Tungi Apaba, Yumbil Amamam, Oinaba, Lamset Bebar, Pazabu Lena, Ahalaman Singna, Hyba Ingedabani, Foundonake. Orchid Resource and Development Center, Hanbung Senapati District, Nauna Saba Visitor House among Science and Engineering Resource Board, Government of India Secretary Professor T.K. Chandrasekhar Sangakre, Toromadura Kaugi, Plant Breedings and Genetics Head Professor J.N. Laishram, Foundation for Environment and Economics Development Services President Haukolet Kibjensu Sargaki, Professor T.K. Chandrasekhar Orchid Yokan Aba Honaba Haibasi, Arabitabak Nate, Lay Makal Singh Asibu Yokat Pamadi, Masibu, Mapalamda, Tadopangam Lobadi, Sendong Yamna Fangba, Ngongani Haike. That the orchid cultivation is very sensitive to the environment it is cultivated, that is, it depends upon the amount of light, the quality of the air and the water. And any one of these, there is a misbalance, the orchids will not grow properly. So you have to be extremely careful in orchid cultivation that the right amount of light has to be there, otherwise the leaves will get sunburned. TZG Mahiri Nupi Masama, Ref Tokibagi Matanga Nasi, Quarter Hearing, Settling Ada, Irang Tokre. Taudosi Matanga, MSU Headquarter, Paugi Mipama Pangtokre, MSU General Secretary, Regan. UMOG Chorizini Amadi Atelu Simbikiaso Surgaki Rigana Haikibada Nasigi hearing Aduda Bictingi Mamana Yauge Haibada Atimba Pirakpadagi Mahiro Amadi UMOG Sorozinina Lusingba Murikiana Nupida Sataba Crime Lepkodabani Malabel Sing Matik Sabadani Pigadabani High slogan Lauda Security Personnel Sing Napu Sabi Tabak Sataki Nupa Police na Nupi Mahiro Sing da Atamnana Pu Saba Toki Habawaham Tamke Taudoda Sorozini Amadi Atay Mahiro Sing Aswapan Nanke Taudodu M Suna Kanem Tobaluna Nupida Sataba Crime Sing Lepnaba Sarkan Akan Matabak Paikalo Singjamai Degi Tizigi Mahiri Ama Tang Tinduna Hat Kibu Yaning the Fongdokuna Makatana Tizinaba Wafan Sutamke Marale Musinda, the DPU Haidana, we Kolau Kama Lauki, Haibu Kolau Siam the English Signa, Protest Banner Mayorga, Protest Banner Sigimakada, Laukibani, Matang Sideda, we Manipur Police Scheme, Mui Karana, Laga, we Banner Sishagaiki. Amadi Shagairo Matunda, my bill Amadi Satra Sati Sinda, China Kanba, Pu Jayaka, Torki. Asi Todoxi data, we Satra Sati Sinka, Amasoki, Amadi Ma Amasu Tinasoki. However, Todosi and Sugi Saitegi, we Saitegi, Yam condemned Tozi, but we know I was Fuxi Satra Sati Sinda, Sumana Tobiva, see a Queen Sugaya Ninde. Kanglatombi Fairel Amadi, Luang Sagal area that Turel Kongnung Dagi, Nungamadi Lingui Kahena, Lotopana, Sangmai Amadi, Kanglatombi area that is in Pangdabi Maram Oele Haina, Sangmai Protection Committee President Evrazi Nangasi Manipur Press Club, the Pangtoki Pamusing Una with High Crate. Advanced Women's Society Awang Semai Secretary Mubi Yauna Marilena Sing Surgaki, Rajana Makatana Haikibada, Turel Singdigi, Nung Lingui, Matam Sangna, Lotopana, Singi, Awaba, Mayokna Hale, Asigumbasi, Matunda Tobiganu Haiki. Lairiba club sing aduga panjai ching organization singchina punsin narega thingdono laki adubo awabadi hojik phairel heriba ekoigi kaladongbi gi nobok thangba sarukta leiba adugumba kuki singna kundaba kulasigi ningthau sing amasung luang sangol heriba kulasigi ningthau kungkang ani asigi praja singna athing basi thugairaga Tatana Turian the Ginung Lango Lotona Bonarakpa Kaladongbigi Praja Sings Yamna Awaba Mayong Rakpa Adobo Hauze
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯂꯧꯕꯤꯗꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯄꯣꯐꯝ ꯐꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯈꯔꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯤडियाꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯂꯛꯄꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭रेस क्लब पांथोबा पाउमीसिंग उनबदा पेंद फोंदोखरे पाउगी मिफम अदुदा ख्वारमन कैथल लंबी मताइदा पफम फंबी लुफ के प्रेसिडेंट सैमा सखीना लंबी मताइदा पफम फमलिबा सिंगी दमक्ता ngasi phawba kanagumba luf amatada lana paisa pikhiba leite masagi oijab fangnaba mibu lana uhanaba thongasi matungda tobiganu haike फमीब अखोना लुपा तरा तरा खाइनरगा पैसा पीरगा पोफम फमी मोइना लुपा चामा चामा पीरग पोफम फंगे यादी हाइना मोइना आईएसटीबी दा हाइरखिबदो अखोना ngasi बावबदा कनागुंबा पुलिस अमदा नतगा बीडीएफ अमदा अखोना ngasi बावबदा लुपा अमा खाइनगिबा लेते अद मोइना अखोदा चार्ज तौरिसिदी अखोइ जीविका ओइना बाइना स्टेट बेंडर ओरिबा अखोइसे सिनानाबा अखोइ फमदनाबा मखोइना चार्ज तौबने मसिदि अखोइ यानिंगदेबा Manipur Industries Development Council Imphal October tang kungo humdoi iboema sumang la sanglal da chathrakpa numit humni gi oiba product expo mela mapung phana loisenkhre hauzik makhatana ngasigi sanabu gi paulo bise Kuntra Maharak Suba State Level Gymnastics Championship ngasidagi Kumalampak Indoor Stadium da hokre All Manipur Gymnastics Association sinduna sathagadaba championship hawdopagi thoramda Manipur Makhans Association ke President N Binabon Singha All Manipur Gymnastics Association ke President Dr S Sandikumar Singha amadi Association ke Vice President Ranjichu Saruyaki Club Mapaldagi Gymnast Marphuma Thoina Saruyari Nupa amasung nupi gi sub junior amadi senior haina category ahumda athoi hen tanagadori hawdopagi thoranga mari lenena sanori singgi demonstration su utke District Youth Affairs and Sports Imphal East na sinuna ngasidagi Kumalampak Hockey Stadium da Paika scheme gi makada district levels women's sports competition hokre competition si hodopagi thoramda Imphal East ki OSD Handloom P Minakumari Devi district asigi CAF amadi PD gi assistant director RK Benzibala Devi amadi DY ASO S Nirmalata Devi su saruyaki Jiribam block Karau Bitra block amadi Somon block ki Sanaroi Sani Romna Saruyaduna Mass Pass amasu satki Mass Pass asigi Salami P Minakumari na okay Punna event tarani thoida athoi hen tanagadoriba competition asigi hawdopagi thoronga mari lenena DY ASO Nirmalata na scheme asigi makada district level gi oina competition pangtoloba matungda masidagi khangal aba sanaroi singna state level da sarugagani sanaroi singna national gi competition da sarugyaba ngamnaba kanna hona biu haina appeal tawki taromadu da P Minakumari na sana khona bana haksang phana thambada natana discipline su phajale sanaroi singna education su na thaiduna thamloidabani mai papa sanaroi ama oinabagi dama pukning haksang yauna honaba changi haina phongdoki competition asi hawdopaga mari lena ngasi Karau Bitra A block amadi Sombung block anina sanake maduda Karau Bitra A block na Sombung bo pancil manga ahumda maithiba pikre Paika scheme gi Imphal iski district level women's sport competition gi saru ama oina ngasi Kumalampak swimming pool dasu swimming competition pangthokre swimming gi 100 meter freestyle da Birasna Laisramna ahanba position Ritu Hawizamna aniswa position 100 meter backstroke da Yaifabi Thaudamna ahanba position aniswa position da Hizam Jaisrina takre 200 meter individuals mid ladder Ritu Hawizamna ahanba position Dibika Pamaina aniswa position takre 400 meter freestyle da Birasna ahanba position 100 meter butterfly stroke da Dibika Pamaina ahanba position aduga CS Mirana aniswa position takre competition asigi saru ama oina Kumalampak sport complex ta kho gi event su sanaba hokre
MMTA amadi 9 sector Assam Rifles anina khusam naduna lamdangi MMI da sadharakpa numit mangani gi oiba Children Friendship Adventure Camp adu ngasi loisen kre loisen bagi thoromda MMTA gi President Dr. L Surjit amadi Secretary PS Chandra Kumar Sharma sarga ki Adventure Camp adu da tongan ba singi district gi lakpa sahi 15 dagi 14 fawda leiba youth singna sarga ki ngasi nomagi oikiba ai ngasagi pau pijri ICAR Lampel Bataki Fangba Pau Matungina, Nasiki Quaidi Saba, Degree Celsius, Taranito, Dasming Ani, Quaidi Ingba, Degree Celsius, Taratare, Dasming Ohum, Nungsita Yabai Simanil Gisang, Ayukta Sada, Marfutara, Mari, Nungtildana Sada, Marfuhumdoi, Nongzugisang, Tara, millimeter ni. Loisilakuda, Nasiki Muri Pau, Amukan Pizri. Kanglagi get the bomb Pokabida, Assam Rifles, Sama Sokle. Kwaraman Kaitil ga koibida leiriba sana thaknaba yoliba hotel kaya hygienic oidre amadi kuntra marak suba state level gymnastics championship ngasidagi Kumalampak indoor stadium da haukhre ngasigi ISTV news peng tabri punampo amukhana kurumjare